Ngayon, mabilis kanya ning magproseso uli nga tinta ng OWA desk keti Ciudad San Fernando. Dati kasi ala. So, retang mangailangan sa mamawsta pa murugo kareng senators na api na magsilbing tuli ining OWA desk ay ni para kareng kaya katamo OFW workers. Ining pepasyag ng City of San Fernando Mayor Vilma Caluag kasabi na ning pamamuklat na ning Overseas Workers Welfare Administration o OWA Help Desk king syudad nganing Webis sa 15 ning Pebrero. Akit yay ni king room 103 ning City College Building king Heroes Hall Compound. Basikin datos na ning OWA at chula king 30,000 deng registered overseas Filipino workers o OFW amenibat king syudad San Fernando. Ing syudad ing ating peka marakala bilang dareng kabalen tamong magobra abroad king mabiluga Pampanga. Anya naman siguradong pakinabang nande at deng karelang pamilya ing help desk. Peliwanag na naman ning Regional Director ning Department of Migrant Workers Region 3 Imel Candano nung makanano yung mag-operate ing bayong proyekto. Pauli na mo rin kanunini. Era na kano kailangan muntareng OFW kareng miyayaliw ang opisina dareng National Government Agencies bang manyad sao. Sila po yung unang lalapitan ng mga tao dun sa mga serbisyong pinagkakaloob po namin sa kanila para po pagpunta po sa amin, naka-ready na po sila sa kanilang mga documents na dadalhin sa amin. Hindi po yung pabalik-balik pa. Kasi magkakaskid down po ito hanggang sa barangay level. Makabuklat yung bayong OFW Migrant Help Desk manibat alas 8 ning abak hanggang alas 7 ning bengi, Lunes hanggang Webis. Keti, pakayasain laring empleyado na ning city government na bidinan training king OWA procedures. Staff na nga nito, city government. But, ito-train po namin yan at bibigay namin lahat ng kailangang information. Mas especially dun sa mga programs namin. Ano ba yung mga programang pwedeng mapakinabangan ng OFWs and their families. Kaya be po, Art Consuelo, ako po, ingke kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.